welcome back to my YouTube channel. Tini jumbo video sini lepinai track YouTube channel ni income chung abono analytics kan lepinai. So ngke bangma chung thanai video bangma chung nai leha tini YouTube channel tini Kaubru music industry YouTube channel ni income ngke tini chung same abodi hino track YouTube channel ni income nai lepinai abo YouTube channel ni mungke BRU TV YouTube channel. So now jotono sikna BRU TV YouTube channel ngke bini YouTube channel dio nsa income keto ngke bini monthly income bini yearly income ngke bungbo YouTube channel repo orai saha ngke chungbo bo video siri jotono angna no sae khari nai na pai thomon jora nai to ngke channel ta to channel subscribe khetini bell icon on khetidi bodin khetre buska video mai ma pandawa ngke fading ke chung nai legana BRU TV YouTube channel bini channel dio nsa income keto. So let's start the video. BRU TV YouTube channel ni income analysis khat ma pando chung website thang lai nai Google thang ye socialblade.com thanai socialblade.com thang ye chung BRU TV YouTube channel ni channel no chung analytics khalai nai so ingke chung socialblade.com open khiye jang saka bai khe yagra kho bai khe ro saka wa search khenai BRU TV nge chung ro search khe hangke bini jotosu channel ni dashboard open ong phainai rawa so nai no makna friends nang BRU TV YouTube channels by Joel Meska ke bo BRU TV YouTube channel ni bagra ke Joel Meska chung tinio bini bo channel ni insa income kheto monthly income yearly income jotono chung analysis khe nai lenai so inke friends fighting ke chung nai lena bini tinin jorawa total videos upload ong ke 409 tinin jorawa bini bo channel video upload oha inke bini followers inke subscriber na hanke 22.6 ke subscriber tinin jorawo tongo means 22,600 plus tinin jorawo bini BRU TV YouTube channel lo subscriber oha inke bini total views lo na hanke bangma no phaiha chungrawo na hanke 27,41,666 tinin jora total views bo video phaiha inke country na hanke to India inke bini channel raisa moke March 29 2018 bong bo channel no raisa wo ke tinin jorawo bong hard work khiye 22,600 plus subscriber bong bo channel through dei toiha inke bra Joel Mes kan bo BRU TV YouTube channel chai okay nang bo subscribe khekru dei bono ibodin khano chong sok bai sok ti chala nai inke finding ke friends chong chini total bini income no chong nai lena puilawo chong nai lenai estimate monthly earning ro no joto details remo to inke friends nai di socialblade.com exactly le chong samaya arpo bo ro inching no bini income phaye tongo bo channel through dei finding ke chong nai lenai bini ro $49 to $786 chuno ro phlu yo inke chong bono Indian price bake Indian rupees bake chong bono convert ke nai lenai so inke friends ang calculator open khenai calculator open khiye bini bo $49 to $786 no ang Indian price bake convert ke na hankino bini monthly income ro no e phainai so inke friends phadi chong nai lena calculator open khiye ke ro no $786 inke $786 into inke to friends 79 rupees chole tongo $1 ni Indian price o inke chong bono nai nai 79 by bo $786 no chong 79 rupees beke convert khenai kyanke bini ro channel o income flow to mokhe 62,000 plus tinio bo channel bini income flow ye to but friends lady socialblade.com exactly income le flow ya but just estimate monthly earning chuno flow mon kause inke chung ro mayu bini bono jumbo bini phaya infono 62,000 le phaya arabo bini channel ro income phaya infono 10 to 15,000 bini ro income phayo 10 to 15,000 bung bo channel through the income khiye to tinin jorawa ke per month by apono bung 2 month bodin ke mana singla bini payment ni boya mami ke bini channel phone asu toriya khoni ke channel tor hanke tre phone bini income phone toriya thanai chong ke nang channel tor hanke chong tre kaham ke bini channel ni analytics chong nai lenai chong ke friends nang nai no mai ke chong yearly no na hanke yearly earning no chong na hanke bini per year income phaimakan $9,000 to roplu ye to $9,000 no nang $9,000 no nang abo 79 by ke nang multiply khene dia mungkin nang bo bini yearly earning sa phai nang na ye no mai nai so ke BRU TV YouTube channel joto su details to mo ang nang no bo video sini sa khari ha na video no chayok ke like khedi share khedi ge je channel ta phainai ro nang subscribe khetini ani channel no bodin khetra puskangwa video kaham kaham mai sonmo pandawa ke nang phono bodin ke YouTube channel open khiye income kheni jukhe nang ang bai krong mayo ani channel subscribe khiye inke ang joto su YouTube ni beke mobile beke no beke chong income khenai YouTube channel beke khusayok nai inke chong YouTube channel beke no beke per month income khenai 10,000 20,000 50,000 ei bodike chong beke income khenai inke YouTube sara opotre online di beke income khenai joto na anang ani bo channel dio mai nai an bo na channel subscribe khetini inke
nang comment rok khedi nang je joto su problem tomo na ini comment box o thaye comment khedi inke bo video break ang hoi oi ha nang abo pho sadi inke next video nang tuima YouTube channel ni nang nainim chu income nang ano comment box o comment ke sari de ang next video nang no abo video tuye flu phainai so tinin jora la asuno jotono khakchagha. So friends song asa kio nang bo video no chayok na hiya so nang nai no make na bo video nim sing dio BRU TV YouTube channel bini channel dio samsa income kheto monthly income yearly income ke brepo chung bong bo video brepo bong bo channel no raisa jotono nang bo video siding nai no make na so asa kio nang chayok na hiya inke nang chayok like khedi share khedi inke channel tan to ke je subscribe kiya koro subscribe khedi ni bodin khetra in video mai song mo pando buskangwa so inke nang po bodi ke YouTube channel create khiye income khin ju ke na channel subscribe khedi ni mami khang joto YouTube ni tips and tricks tomo na no bo video siding ye tunggu in future for ye no tonai so next video nang comment kya sakrandi to YouTube channel ni nang income nai ninchu ang abono video to ye phainai nang bus kawo so tinin jora la suno chung next video malipinai jotono khaksa.